Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadiqina ilal khairat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Sinina tamata malabika anrangi sijisal malabika urwani makun rai atau malabina kun Allah subhanahu wa ta'ala dan insyaallah calon-calon penghuni syurga. Malam hari ini kita bersama-sama kembali menjalankan ibadah kita, yaitu solat wajib, yaitu maghrib berjamaah. Tentu saya sampaikan bahwa salah satu program unggulan Bapak Bupati itu menginginkan bahwa setiap masjid, tungka-tungka masjid angka pengajianna, tungka-tungka masjid marwa pak berjamaahna, tungka-tungka masjid insyaallah lillo doang iman ngi pak benuana. Dan itu cita-cita bupati kita, dan alhamdulillah tim armada safari salat berjamaah ini jauh sebelumnya sudah istiqomah untuk menebarkan kebaikan di Kabupaten Silini Rapang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, narikomelo irita yero sitongan na idi rupa tawe makhluk na kipuang Allah Ta'ala atan na kipuang sebagai manusia. Ibu matu pitan rede patah si bawa pimatu tangkalingan ni jolo cara mai di apa namanya maliwasat to. Alhamdulillah nigi makanja turan na maring kalingan atau oleh cara mai, insyaallah saya doakan naik Mekah, ambil haji yang mabrur bagi yang mampu. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, yaitu ini Pak Bu jamaah sekalian, ya komelo ialah hakikinna atau tongeta pinik macawe ini sitongan na melo ilawi. Apa ye waktu tan reset dingin nama pena macawe pene waktu luar biasa. Makumuro madapi cuta unna le nala tangasu nala revelat tu ni wani. Perjalanan waktu kita hidup di dunia ini begitu cepat. Hakikinna ajo kangenna aje talau aswani mapalau masa padalle sitongat-tonganna tu pene lawi pene macawi ilalanna calurina kuburuta. Setiap langkah kaki kita hakikatnya adalah melangkahkan kaki kita ke alam kubur kita masing-masing. Na angka tau dena pahangi atau tungal linona, angka tau luar biasa banyak na lalungi linona pene madakai na sedih, pene kurang na sedih, padahal tatalak bolana. Sininna anya manyamangan linewe na panrasemana, uramana na pinadingi, aga capa-capa na amategam. Pada toni dia tolo masapari sapa masigi, tolo masigi mak perejama capa-capa na amatinga mato. Tapi beda cara mate. Ayah. Pada ki mate tapi beda cara mate. Tiga telabirang. Mate ki dia itu masam pajang, ya rega mate ki matangangi masam pajang. Tiga telabirang bu. Mate ki matangangi masam pajang. Jadi pada sadiani mate matu. Depa. Namo ya detopa.
Hadirin karim saya. Jadi ilalanna atau tongal linaw tayehe nomor siti tapasang ni aleta mapamula ki bunga moto tapasang memang ni aleta taniyakan ni kuat tawarenga apa tiruangan ilalanna agamata mudah-mudahan mulai pertahankan sampaja 5 waktuku yaro aja na bunga moto tapan sapa HP na ang kagawa tama ang kaga Facebook na tama dan sebagainya. Aja na yung tapikiri ki makada si Yandre ang ele kumato ko subuy. Aga si makanja Yandre. Pero tapikiri ki yolo alhamdulillah na warimo pi atuto nga pong Allah subhanahu wa ta'ala. Riolo otu na to mo pi ali guru talmarhum kalipa baja pare-pare makaday. Yung katu agaga paralu ibakari lana tutungan ta. Na yewe gagawe makaraji yola aga yero matandre sukuru. Maraja sukuru mama kawatanya. Kege italla sukuru kang iya pagai italla sukuru narekwang katoto tapada tawe. Iga pagai italla sukuru ang kato paga bola tapada tawe. Menotoki gamak tapada tawe dan sebagainya. Yero italla sukuru kang oppoi atit temunro. Namun sederhana miya tutungakta pas-pasang kehidupan tetapi maraja sukuru ki iya natupapinya maka minam masuli rilala tutungakta. Aga guna na mega waramparat tariku terima susah pinadingin. Tatala bolana tapi dega kan omrusi di mo mabani lobi ma hotele. Lawi sapa umruang masalah salah mage megalanda pikiranna. Nadapi ni pajak na otowe. Nadapi ni pajak na bolai, nadapi ni dalalu ni indrang dan sebagainya. Dela kana matanapi na din. Biasa ki makuta na makadapuang. Kege makanja atau tungan. Maka diguruta sit di bawah pasangi kombo maraja sukuru ko bawah ko pungala ta'ala aja na mega dereke pamegawi parelo damu dari Allah subhanahu wa ta'ala ada parali sukuruki na morositi tasukuruki weyewe asewe yewanewe na ware ngopi atoto nga pungala ta'ala tuwa mana ngopi alhamdulillah weh yan ay atuto ngehe kami na maraja situ man parali sukuruki hadirin sekalian. Sukuruki tu mana mopi na pasidapi mopi pungalatala yewe asewe yewe asewe alhamdulillah tamani siddi Zulqa'dah. Ya. Kita masuk di bulan Zulqa'dah atau Zulqaidah. Yero asona sirin naso asona kajero salah saya ro asona sininge kapagabutin asora pa penghulu paimang si bawa ka atusas wahyu ko kawai mak jama asora penghulu asora pa pakawinge ang kalalo na kawisoro padahal sangadi pinabuti magay de na melo mole ula cipi utane ki gerejolo magay na ula cipi aga cipi nama kanja me kabutin paru nama cipi riolo mi tallahu la cipi ye maku kue alhamdulillah kampot ta ko maye sidin rapang to sukuru mega na dupase alhamdulillah molo pomana pola na to ko maye ye ko tallahu la cipi tadi ki gere yolo masagena andreta rata-rata bola na tawe ang kamana yaw bola na oto motor iko ita laula cipi binenge ula cipi na pimmalian ni pakampung makada aja ga makareso rilalan na yula sulukata magai macipi dalle dega ga yatu justru yewe ulange na patuwa ki pungala tala pasipulungi buko tamawarita kita masuk di bulan mulia bulan haram masanna. Mereka na palatuka guru ta makarangka tu apa ulang italla ashhurul hurum. Ada 4 bulan yang mulia. Pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 30 ya situ turun. Apa mula mati Zulqa'dah, Zulhijjah, tama si ulah siddi Muharram. Subhanallah, 30 lagi situ todo pada rareko mak kasiyaki relalan ular malam. Cuma bedana makura sumana mi. Nasabab ini wajib kang ima puasa. Dega kata sumpah sunna taraweh dia mero pasilengangi apalan na narek ko to papole pakasiyari lalan na ulama labine pungala tala ye talumpu lagi si toro pada leba ular ramalangi
Jadi rogi kisi tungan na ye na patoki pung Allah Ta'ala ye wandewe gangka matu pole na pasukan na pung Allah Ta'ala na dene pergunakan tu tungat tasiba madece hadirin sekalian, rugilah kita. Ya rogi ki. Yang kedua agak perlu syukuruki adisi disingeta madisiki alhamdulillah. Iro ya kubunga moto kata pa turang ataka janna. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tapawita lima kue kasi na ule mo pa pakedo-kedo lima kue. Alhamdulillah we komo pak bola aku kasi moto maga sane na puna rumah sakit maga sane na matnak keni ro impulse ko lima ku maga sane Alhamdulillah we komo pak rumah sakit moto maga sane na puna lalan ku buru mate ni. Alhamdulillah yule mo pa pakedo-kedo ajeta yule mo pa tatonge. Maka nikmat kesehatan ini pergunakan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa angka tumatunan ka waktu nale pung Allah taala papinya menang. Iya, angka tumatunan ka waktu. Deno di capa ya he. Malolo mo pa. Magalak mo pa, madisi mo pa angka matunan ka waktu. Munakkisuhu fil khalqi nasa pung Allah taala. Wale tace dece de iro papinya mak. Nala tace dece ini pakitata, nala tace dece ini paling kalingata, bahkan paling rata, bahkan ya itu butahe. Itu ko pole ni acongannya hadir sekali dia nama lampu ya lima maje ko ni tace de, makumuro matu ko matin tawe mak dakani. Habislah waktunya tubuh kita ini. Allah ambil nikmatnya. Itamu panyama-nyama madisi, mage manade molo masam pajang. Salama. Sidape ko masigi maga mana kasi de mulo masam paja etamu tu madisinge nape mapat diisi mak dareke ni nasalani puangi we puangi pat diaga mana ye Muhammad etamu tu madisinge nala tahu jara ko tamu rumah sakit tapi muliwa masigi la haula wala quwata illa billah ganna tau ku rumah sakit maku kuhe tau angkeleng-eleng aku bolana meloto pa ada di rumah safari Miloto pari lo mak berejama, miloto tetong sempurna dega ga matak ke kota kalena. Angka tau siren naso, wita ko pare-pare masam paja pa. Miti we mataku mita. Matak ke oksigennya, suruk na masige nunun nakatan ni ang katone oksigen masam paja ma to. Weh sumangat na irita kasi. Ya ro tomato taro hadir sekali. Maka iya ro idi makukwe madisingi mopa so sukuru marajo di pungala tala dito pagalagale ingat tadi to pagal oksigen ko madake ya pagaga manasamo papa kita ta manasamo makara o baban na masih ya he o baban na warung ya he ko waktu sampayang to pas sampayang aja to mana yolo hadirin sekalian alhamdulillah yole mo patatong isuku bate tatatong malam kumo palakata kurogok ki alhamdulillah de topa na pole ki asamura dan sebagainya hadirin sekalian yana he paraluna ki maraja syukur oleh Allah Subhanahu wa taala wali kisi di kisah ini kisah pernah diceritakan oleh beberapa ulama termasuk ande guru Mutawalli Asy'arawi pandita loko nama Sirek. Beliau menceritakan salah satu sahabat yang paling mulia yang disayangi oleh Nabi dan jarang orang tahu bahwa ini adalah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niga yero itallahi Sauban. Angka biasa poi makada Sa'ban, tapi nama aslinya menurut riwayat itu adalah Sauban. Yero Saubapa Pak Berejama. Pak Berejama. Unron nama sempajang yero Sauban capakna sebelah kanan, irijani mondong. Matin lalo bitaro. Nah poji mundo capana ya sab pertama sebelah kanan pak uko capak ni rijang magai ngecek kasih ko naganggu itu ko masam pajang pak yero kasih alena megalat da kasih lasana jadi uko capak na tu mundo jadi tak dampak kidi yero ini malolowe aja lalo kasih tale capak na kiri kanan apa unron atau moto ya ko tu angka masih ulawi dia usat di ngaleko pak dia kawita lo ka akoro angka manayro punana unruang macai ini tengah unruak punya tumbuk akal kaya tak dapat yang apa pak dia kawita kaderana maka dia panitia masih unruan na memang oko tu dia pahanya pak atau polito maya Sauban ini suka berada di saf pertama paling kanan itu pak nasangin Nabi ta innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ma yamini sufuf.
yaitu pun Allah Ta'ala si ba malaikatna na salawa kita angkai risap pertama sebelah kanan tapalat tu mapamula ya pomelo ki mala bunga iro sape o kemunrina imangi kemudian menuju ke sebelah kanan lori jaki aja to si matu kumasan panya isa ki dia negato ko mana manilau nilo doang ki malaikat ampai tu sahabat Nabi ta berlomba-lomba berada di saf sebelah kanan di saf pertama kuni makun raya saf pertama to makun raya munri saf pertama napoji ko ya iro sauban napoji tu dampur sampainya angka waktu melo mas sampainya subuh Nabi ta gilingi yaitu Nabi tu ko mas sampainya nasapa mana tu jamaana pangkato tu imam biasa dia gili-gili tetangga jolo om kato matoa om kato pole-pole maponco-ponco ina bacai aja nama lampil ada nah ita jolo matuju mate dega soba pura mas sampai subuh makutanai aina sauban kega nasa sahabatku sauban makutana mana sahabat makada engka gamitai makada digagai doang ngasu ni nasa dinang kanolo masigi yoro nabita perihating mesti nyawana magiro ditoga na malasa-lasa itu pakainya aku pak bere jama tetapi istari sapaki ini biasa tuh si sapaki pas sapari mako to mage na den kalau masa pari den sempaka pa aya takar pajai maka to pas sapari kar badel masa pari paja ka aja takoro iya made kalau masih paja kalau masih emang kalau paja masih akhiro sahabat Nabi ta napawagi Nabi ta sallallahu makara toloban na bolana maka Nabi ta ya tolo bolana pura mas sampai subuh na salewi masigi Madinah Nabi ta sallallahu ngalo sapayero tendo bolana ro sauban jarak na bolana Nabi berjarak na bolana sauban siba masjid Madinah pata jangin olah di pagaga oto di pagaga motor belana malalang na tulusuri Nabi ta sallallahu makara bela pa bolana pale leto kur bolana sahabat na sauban subhanallah hidupnya sederhana sekali natanay binena makada aina sauban kaya nasa lakay mo sauban adanna ya Rasulullah qad tuwfiya mati ni kasi tari Nabi sallallahu alaihi wasallam makka dewi Nabi sanna na mati makka sirit na muasso makka de Nabi angka kapapasanna waktu na melo mati makka de binena digaga pasti engkah maka kami tanya papasang tapi makaleleng waktu namelo mate tangkalinga ya ye komelo itu mate tawe ipita yaman itu matu amalata pakolingnya yaitu komelo di matu mate ipita yaman ni matu amalata pakoli picicang ya komelo ni matu mate ipita yaman ni amalata imma gimadeceng imma gimaja pokok ni rom biasa ang kataw mati matok katokta. Ya kumelo imate tadi na pagarang kaliman. Na yero sauban maka de benena yero nasang ya belake kutu na melo mate ang katalu bicaran na makalelain. Ada pertama adanna melo mo pak mabela. Melo mo pak mabela. Melo mo pak mabela. Yang kedua magi tania anu baru. Magi tania anu baru. Yang ketiga, olowak beramanangi, olowak beramanangi, maka wea olowak beramanangi, napa mati. Nah, yoro nabita, na jelaskangi, turungi malaikat Jibril, panasangangi bicara na ya sauban. Maka dewi nabita, napawangi bainena, napawamana sahabat. Ari ngeraki dito tuwoy, oleh ko riwayat hidup na ya sauban, sahabat tayo. Magi nakkarami lumumpa mabela, ni tamane apalan na jongkana aje na law masigien benenge iro patak jangiro melo mo pak mabela ampi tu pasapare ko mati ya insyaallah ni tamana apalan na pak belaan lo masapari letu lainungan bakal letu bulu kumbang demi na jaji iya melo mo pak mabela coba bayangkan ya pak ya saubang patak jang kolek ko bolan lo masigien ni tamanang apalan na hadriskan apa maka na Nabi yaitu kalau ki masih dongkana aja ta sebelah kanan maka dipak dongan na malaikat Allahumma ghafir puang adam pengiwi aja ta sebelah kiri Allahumma arham puang tamasaiwi
10 DC sebelah kanan, 10 tu DC sebelah kiri. Ya komelo kimak bicara DC telah 10 DC 500 apalah telolongan. Coba bayangkan. Jadi apalan na pasapari na salay bolana, main ka. Na yero macam ipakutana pak mak bali bola ni masigi opo ni corongi he. De na lo masigi Magai de gaga hidayah. De gaga petiruan, de gaga tepat. Sauban nita palan na we puangi. Melo mo pasa di mabela lo masigi Beneng yang mabela-bela Madinah. O bela pi macan ka matawa apa. Yang kedua, benengi baru inasam buat bereng. Aga kata angka waktu nasa hero. Sauban liwat cakke na waktu subuh. Cakke pagaha. Jadi malapi 2 baju junah. 2 baju na pakai. Nah, angka tahu nita malalalang liwat cakke na apa silampai baju junah. Jadi ero sauban na bukta baju junah ero saliwangi malusai. Na pakyangi angka mo alam pakai Yenoro nita pana maka dawe beneng wisay makwa parana adu malusa lagi wa beria mega parana lepira baruen kama kali pungala taala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun melo mega palamu aberan kami namo puji ibu tapoji kasih sesata aberangi tapoji ka jasa ter 5 juta aberangi apa ya Rasulullah nita ni maka benengi baru aperang pini mega palaku pini maraja palaku hadir sekalian yang ketiga maka dari soban niti apalan na nasabat na poji masjid kai de gaga waktu di nasidat ka soban siagi agi kasi po kantona ya kuang kali tolo polo teribawa roti na pandri ni manu na pandri ni agagawe na poji mak bere angka waktu mak bere ya Rasulullah hadir sekalian mananatu na saddi makana ya lagi parallu nah niti apalan nero bening beramana na sero dikuro mulai kapan mega to apalan na hadiskan nah sapari ini datang di masjid kita untuk supaya bagaimana kita bisa bersedekah berzakat dengan baik hadis kalian insyaallah angka waktu mati disambungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.